nimuze twicare mu kirambi ni heza menyera kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza mukirambi.com Mukirambi TV 1 minsi 12 mu kwezi kwa kane mwaka wa 2026 buhamya bwa nyakwigendera yitwaga Kesia Nyarivuze, ise yitwaga Buroha wo mu muryango w'abadahurwa, nyina yitwaga Nyagifungo wo mu muryango w'Abitira. Yavutse mu mwaka w'1930. Yabatijwe mu mazi menshi mu mwaka w'1950. Yabaye umukristo w'itorero rya Selpa kuva ico gihe, namwo ngo yakoreye iharusi muri Selpa kugeza uyu munsi arangije ntiyigeze ahindura itorero. Ibintu yangaga cyane, bo mubwiye guhindura communauté akabyanga. Yigeze ahungira mu Rwanda. Ubu muri iyi ntambara muzi kuko bari barahungiye mu Rwanda kubera ibibazo nyine twahuye nabyo, ariko babaye abantu ba mbere guhunguka bagaruka. Ari ijambo batubwiye rimwe yakoze iyo mu buhungiro, kuko yashitse nanone akomeza ubukirisitu, agiye gutanga amasadaka mu itorero rimwe yari yegereye, kuko namwe muzi wasuhutse azaja kwinjira harya yasuhukiye. Amaze gutanga amasadaka yarabigenewe y'igice, bamusaba guhindura communauté ubwo yagunze yagiye mu Rwanda. Arababwira ngo ntibizashoboka, ntibizakunda, nubwo ndi hano ndasuhutse, ariko nzasubira iwanje mu Karingi muri Selpa, ni naho nzagwa, abapasiteri banje nibo bazampamba. Bwana sifiwe. Murumva yari umukunzi wa communauté yiwe cyane. Imirimo yakoze amasadaka yose abigenewe yose kabisa, agifite ubwo bushobozi yarabikoraga. Ta jambo mu muciriye ari faranga z'ikanisa ngo areke kuzitanga. Haba n'ubu ngubu duke yaronkaga mu bana yazitangaga, wereye ku bice n'amasadaka yandi yari. Bwana sifiwe. Uyu mubyeyi yari mwiza mu ikanisa, yanagiraga ibyishimo. Nibuka ubahunguka, hari iminsi myinshi yagurukaga gushima Imana yuko hagaze mu ikanisa ryiwe rya Karingi. Ari muri bamwe batangije iri kanisa rya Karingi. Mu babyeyi babitangije muzi yuko yari n'umwamikazi, yatangije ikanisa muri Karingi, n'ubwami niwe wabutangije. Bwana sifiwe. Yari umubyeyi w'intwari cyane, kandi apfuye hageze imyaka yiwe yarishitse, mwumvise nawe igihe yavukiye. Kubw'ibyo itorero rya Karingi tukaba tumwifurije uruko bwiza, Imana imwakire mu bayo. Bikorewe none mu Karingi ku minsi 12, akaba yararangije ejo mu bitaro hariya kuriye. Imana imwakire mu bayo. arangije urugendo rwe. Yari umubyeyi mwiza cyane. Reka mvuge mubo twaganiriye umunsi umwe, arambwira ngo iwe yagiriye ubukwe bwiwe mu Banorvegien, niko bitwaga icyo gihe. Noneho rero ngo azapfa ari Umunorvegien,
bukeye bajiriya mu Rwanda. Ashitseyo ngo aje gutanga amasadaka mu ikanisa rya Nazareni ya Marehemu Sebikabo. Bashitse ngo baramubwira ngo bamugira umukristo wabo, bati wewe uzoza umutanga amasadaka kandi tutagufite mu ikanisa. Araba ngo njewe sinzagwa mu Rwanda kandi njewe ndi umunorvegeni. Abanorvegeni niko twitwaga kera, ubu byabaye muri Selpa, ariko kera twitwaga ngo turi abanorvegeni. Aravuga ngo njewe nzongera ntahe ngendi wacu muri Norvegeni, imirimo yanje izwi nabi wacu. Ese ubu nopfa hano muzomenya imirimo yanje muzayivuga. Ati ndanga noneho tubaye twembi na muzehe dushakisha uburyo twavuga ngo dutahe bikananirana, twaba ngo dutahe bikananirana, abana bakanga. Noneho twiga kubika udufaranga, ariko wacu akaba ari ubika. Ati noneho amaze kubika utwo dufaranga, ati umunsi umwe aravuga ngo dutahe. Ndamubwira ngo ese turagenda ubuzira ifaranga? Arambwira ngo ifaranga ndazibona, ndazifite. Ati noneho twebwe tuza kuko iriya ntibazaga batwemerera abana ngo batwemerere, tuza nk'abatorotse. Tuje kubahamagara kuko twagiye tugeze i Bukavu. Ati njewe sinari nkunze, none ga rero njewe harya nagiriye ubukwe, ubu naratashe, mwebwe muzompambe. Nyakwigendera yitwaga Kesiya Nyarivuze. Yavukiye i Buvira ahantu hitwa ku Mushaki mu mwaka w'igihumbi kimwe 1930. Ise yitwaga Buroha, nyina kitwa Nyagifungo. Abo bantu tubigiye kubitekereza neza, abo bantu turabashima kuko baturereye kandi bakadushingira umuntu mwiza. Badushingiye uyu muntu hariya imurenge, bashakana n'umusaza wacu witwa Zakaria Sebikamiro Munongori. Babyarana abana 10. Muri abo 10 abamubanjirije ni 2, abasigaye ni 8. Uwo 8 n'abahungu 4 n'abakobwa 4. Uwo muntu atubera umuvyeyi, urwo rugo ararutunganira, aruzara mwabana. Abo 8 batubyarira abandi bana ari bo buzukuru b'uyu mukecuru 62. Ariko abo ngabo turavuga ko twabapobeje kuko impamvu twabitangije ejo, kuko twese gadusigaye dukorera hariya ku byuma. Noneho ibyuma biradutenguha, titwaba tugishoboye gufata umubari wa buri muntu iyo yagiye. Tubadufasha uwo mukeya, ariko tuzi kuko urenga uwo nguwo. Abuzukuruza muri abo bana nabuzukuruza n'abana. Abana bose bamukomokamo twaje gusanga ari 136. Imibereho yiwe yo mu rugo, yari umuvyeyi ukunda bose, kandi nawe yakundwaga na bose, bitewe nuko yagiraga ubwitange bwo gukorera urugo rwiwe neza. Icya biteye nyine nuko ibihe byabaye, yari kuvugwa akavugwa n'abana, akavugwa n'abakuru, akavugwa n'abatware b'amoko yose, kuko ndatekereza kuko nta mutware n'umwe wagize icyo amunengaho, kandi bose niko yabarajije
kandi bose niko yabagiriye neza. Umubyeyi wacu yatwitagaho, yari umuhinzi kabuhariwe. Ndagira ngo n'ubu ngubu nubwo ashaje, ibi bita nibyo bibukuye mu kazitiro k'ibishimbo hariya. Ndagira ngo sinzi nimba mpaye mbeje. Rero hagiye kuba ejo bundi tutajanye maremare, ibita biraba bimaze kuba baja mu Rwanda. Bagiye bashitsiriya mu Rwanda, biba ngombwa kuko atohambwa inyuma y'igihugu. Hari igihe uwo bashakanye baje, twagiye kubabaza amakuru, aratubwira ngo bana baje, timuruzi buriya butorotonzi nyoko afite ku ijosi, atariya n'amasozo yagazarira buri munsi, avuga ngo dutahe. Urashaka ngo impanga yanje izaje kugwa mu Rwanda? Ubwo n'ubutwari cyane yagiraga. Bamaze gushika hano, tubanye nawe hafi ndagira ngo imyaka igera kuri 3, sinzi nimba ariko bimeze. Habaye ejo bundi duhunze intambara, twahunze ari muzima, yari umunyarutegeruke bitewe n'imyaka nyine yiwe yari afite. Ariko habaye ejo bundi duhunze, afatwa n'akarwara, ariko adataka ngo ahahaye hangya naha. Aratubwira gusa ngo umubiri kuragenda uhaye umanuka. Tibyatinze tumujana mu bitaro, nyuma y'iminsi 2 yitaba Imana. Rero umubyeyi wacu tumwifurije iruhuko ridashira, Imana imwakire mu ijambo rya mbere. Nshimira Imana yuko tugeze kuri uyu munsi wa mukecuru. Jewe novuga ngo ku giti canje, muri abo bana yabyaye ni jewe wa nyuma, mu bahungu ni jewe mutoya. Ariko muri abo batoya novuga ngo ni jewe bagiriwe amahirwe yo kubana nawe imyaka myinshi kurenga abandi, bitewe nuko mukecuru yaratubyaye, araturera, aradukuza, aratwigisha, aradushingira twese. Nije washatse ndi mutoya, ariko ngira amahirwe yo kugira ngo jewe shingire ndi mutoya, kuko imyaka yanje yose jewe nashoboye kumenya ubwenge nabanye na mukecuru. Kaba nshimiye Imana yuko mukecuru yandeze neza, ni inshingano ziwe kubikora. Iyo ataza kumbyara wenda simba mpari. Ijambo rya kabiri, shimiye Imana yuko ngeze ku munota wa nyuma wo kuvuga mukecuru, kandi ndamuvuga ku ncamake kuko amenshi yo sinoye avuga ngo narangize. Shimiye Imana yuko muhanje ari jewe muherezi biwe. Data murumuna wanje hari ya Major Colonel Mugemanyi, kuko nabitekereje kenshi igihe abacu bamaze kugenda babunga. Yarakiri umusirikare wa leta, ubwo yakoreraga irurimba, ariko biba ngombwa yuko abungira ahangaha iwacu. Arazi iyo myaka twabanye nawe hari imuhira, yadufashije kurera umubyeyi nk'umubyeyi wiwe. Yaramukamiye, baramuhagiye, baramugaburiye. Mama ntacyo yatatse muri iyo myaka twashoboye kubana na mwene data Mugemanyi. Abunze ngira ikibazo, twaramuherekeje ngo tumugeze hariya. Icyo gihe imodoka zaragendaga, ngo tumugeze hariya mu gatatu. Numva ikiniga kiramfashe, ndavuga ngo simbabajwe nuko ubunze, mbabajwe nuko ugiye muzehe mukecuru atarangije cyangwa se muzehe, kuko nari naragambiriye ndavuga ngo wenda tuzamuhamba turi kumwe nawe kuko ari wewe twasigaranye. Aragenda, ariko Imana iramuzunza kurya. Sonzo yavuze ngo Imana igira umutozo w'ibihe, izivuruga ikamenya igihe igomba kuzana icyo ari cyo cyose. Irongera Mugemanyi arabunga, aragendagera mu Bugande Imbarara, ngwishike mu Bugande. Sinshima Imana yuko umugore yahananiwe, umugore arananirwa ngo agananirwa, aragaruka Jinyangeze ngo agere mu Rwanda. Nako duhita Mugemanyi ahita agaruka ahangaha. Kuri ubu nyine icyo nshima Imana cyane nuko mukecuru arangije, Mugemanyi yaramubonye,
yaramuvugishije yaramusuye mukecuru akamuvugisha nawe ubwiwe akamuvugisha umuryango wacu twese twatuye bakamenya yuko mwene data muramu wacu murumuna wacu yageze ahangaha gusura ababyeyi. Ibyo ngibyo mbishimiyeho Imana cyane. Imana nishimwe ku butwari yashoboye gukora. Ijambo rya gatatu, muri abo bantu 8 yabyaye cyangwa se mfite baramubanje bakuru 3. Abo baramubanje bakuru 3 bose barandeze niko navuga, ariko ntibashoboye kugira amahirwe yo kugira ngo bagere kuri uyu munsi bo gushingura mukecuru kuko bitashobotse. Ariko nkaba nshimiye uyu mugore wanje cyane. Uyu mugore namushatse ari mutoya, kandi kurya bazabavuga ngo abantu bazababona, jewe sinabomboye ijoro, namuzanye amanywa kuko twarakundanye, yarankunze nanje ndamukunda. Mumbabarire kuvuga ngo namuzanye amanywa, muzehe duhura nawe aragiye. Ndamushimira ku mirimo yashoboye gukora uyu mubyeyi. Uyu ni umugore muzima, ni umugore w'urugo, kandi n'abakuru banje aho bari n'abake babiwe aho bari baramwubahira imirimo yashoboye gukora. Kuko twabigiyemo inama kenshi turavuga ngo tugende tuje mu nkambi, ndambwira ngo je bisinzanuva umutima w'inkambi dukora iki? Kandi amasomo ababyeyi bacu batwigishije nanje yagashoboye kunjana wenda nkaja muri Kenya nkaja gupagasa kandi tukabaho. Ariko Imana itugirira neza, turabyara shingira, ubu nyine dufite abuzukuru. Ariko ayo masomo twize taco mama takoze, taco data takoze, kugeza kuri ubu nyine novuga ngo mama tapfuye, mama arasinziriye. Icya gatatu, ndashima Imana yuko yanshoboje. Sinarinzi yuko nakagombye kugira ngo wenda mbashe kuvuga kuri uyu munsi, ariko ndashima Imana cyane yuko Imana yanshoboje kugira ngo wenda ndeke kurira, kandi nararize. Ariko nkaba nshimiye Imana yuko mama apfuye atatatse. Mama yatatse umunsi wa 5 kuko kuva intambara zibaye hariya nasibaga 2 nkamugeraho, nasiba 2 nkamugeraho, nta munsi n'umwe nigeze ndaramade. Umunsi nasanze arwaye ni umunsi wa 5, arambwira ngo ese nko waheze, nari nsibye 2 ntagera. Nabona ntese warwaye kuko nagaza mushira ibinini bya estoma akabimu. Arambwira ngo yengo ko arumva gusahaye nyerera, kurumva wanyerera kuraribwa hehe taho mpande ngo ariko ko ndumva paye nyerera. Abakunabishwa bwakiriwe hanze. Ubwo madamu yari ino mu kazi, kugezaho mukecuru namubaye hafi ku munota wa nyuma umugore aramusingira, aho bavuze ngo nta maraso afite, bamugejeje mu bitaro. Ndagenda bankuramo amaraso amaritiro 2 ngo bayankuremo ngo bayamutere kugira ngo turebe yuko wenda Imana imudutiza icyumweru kimwe cyangwa se ukundi kwezi kumwe. Tibyakunze yoze yigendera, tiyahoze aribwa. Guhagarara kwiye kuvuga byabaye umunsi wa 4 ngo habe na 5 turagenda na mwene data Johnson na Pastor Zebedayo. Tumaze kuhagera biba ngombwa yuko abaganga batubwira ngo ubuzima bw'umuntu tibukigarutse, bigiye kuba ngombwa yuko badusezerera umunsi w'iposho. Ariko tubona yuko ubuzima deja bwarangiye, bamukuye muri sale yararimo bamujanye mu yindi. Mama tago yigeze ataka ngo ko araribwa ahangaha. Kaba nshimiye Imana yuko mukecuru yarangije, umugore wanje amwiyegamije, nanje mwiyegamije, abadufashije bose kurera mama. Sinareka gushimira umwana bita Nzobirinda. Imana izamuheza umugisha kuko uwo mwana yakoreye mama imirimo itangaje. Uwo mwana agazagenda agakomereza mama. Imana igenda izamuheza umugisha n'urubyaro rwiwe. Turi kumwe nawe data, nzareba uko nzamugirira. Imana igende imukomeze kandi azakomeza agirire n'abandi neza. Ahasigaye ku mirimo uyu mugore wanje yashoboye gukora, akorera mama. Navuga nje ngo imbabazi ngirira mama size umugore wanje amugirira, ariko yaneretse ubutwari
bukomeye arabikora ibyo ntakagombye gukora arabikora kugeza kuri uyu munota tukaba tugeze ku mwanya wo kugira ngo dusezerere uriya mubyeyi Imana nigende mwakire twari kuvuga menshi ariko umwanya tubitwemereye kandi abantu bose taretse gushimira mushenge twahonje atarabaye umuhungu yaza kuba umugabo ariko nanone imirimo ari mu gukora ari mu kuyikora ari umugore wagiye mu bundi bwoko titubashe kumusingira hagashaka kuba amagambo atumvikana cyangwa se kandi yose ahayagana kugira ngo yubake ariko mushenge sinareka kumushimira ku minsi ashoboye gufata mukecuru yaraze njewe intambara zimaze kuba hariya ndagenda nahungishije mukecuru na muzehe murakurusaku kandi ntimurambirwe ko ndabona musa nk'ababa baje kurambirwa ni ku mwanya umeze ariko noneho mwihangane turi mu kugenda amajoro twarara hano tugahunga ijoro tugahuruka mu matego ariko mutwihanganire nubwo amasaha yagiye baje gushima Imana yatubyukije muri iki gitondo cya none tukaba uturere twose twatekanye haba ibintu byose biba bivugira hejuru yacu Imana nishimwe ubundi nshimiye Imana ku bantu bose baje kudufata mu mugongo sinari nzi ko abantu bangana gutya boza kubera ubwoba nyine bwino abantu benshi basigaye bagira ubwoba bwino iwacu twavuye ariko abantu ni ukuri mwakoze imirimo itangaje kandi inejeje abantu kugira ngo muvuye za madego abandi bava hehe tuja mu karingi dushingura mukecuru mwakoze imirimo inejeje imitima yacu mwese ndavuze ngo Imana ibagire neza izabaha imigisha ubundi nshimiye Imana kuko yahaye umwanya abasirikari bacu bakabona nabo umwanya wo kuza hano Imana ikabatiza uyu munsi wa none kugira ngo baze nabo guherekeza mukecuru Imana nishimwe yabahaye uwo mwanya ubundi nshimiye Imana jewe mukecuru twovuga amagambo yiwe jewe ndabona kuko novuga bukira bugaca imirimo yankoreye itangaje natashe muri uru rugo ndi umwana mutoya cyane habe ni kuri tuzinageza ngikorera ry'amazi nageza nzana umuca hagati namara ngasubirayo n'uruzayiri ngatenga n'agakurutu nkabona kugira nyine amazi menshi mu nzu ariko ntabwo nikoreye kurutu ngo ndibashe nari mutoya ariko mukecuru arandera neza aguma kunyereka ukuntu bakora n'imirimo habe no kumesa sinari mbizi nageze mva kumesa amahuzu ntayahinduruye muzehe akaguma kuyahindura ku rupango yanyanitse akazambwira ngo nukubaza babiri kuko njewe nari nkiri mutoya kandi nari mfite mama nyine wari ushoboye kumesera na mayina nari muto cyane ariko mukecuru yamanyihanganira na muzehe bakomeza kunyigisha kugeza ubwo nyine nagize inda ya mbere kandi nayigize vuba ndabyara ngo mare kubyara ngo buce mukecuru arambwira ngo tuje mu murima turagiye sinari nzi byo guhinga nari ntarabimenya nari nkiri umwana muto ndabaye se n'igute bazabahinga arunama bonaga uko hagira naje mbona kumureberaho ndanje ndahinga kuvuga ngubwo anyigisha abandi barimo kwiga amashuri bakarangiza nyine bakajiko bagafata utuzinina bakatugira ariko bayigisha ijambo ry'isuka kandi ndarimenya namambwira ngo mwana wanje ntukagira urugomo ujya rugomo ni rubi gukabirana n'undi ni rubi uzushika mu murima wawe byenda kadeha cyangwa mwashika mu kwe mugahinga cyane ariko uzugenda wenyine bucukubite gato ucukubita kandi biza biguma bigakunda mukecuru kuvubwo ngubwo arambika isuka mufasha ruwa rugo titwari benshi twari twembi n'umugabo wanje nabona muzehe ariko nyine kuko ari urugo ruremereye ndakomeza ndaruhingira kandi aramfasha anyigisha ubwenge ntarinzi ndabumenya wowe uca noneho bigeze aho tugira Imana muramukazi wacu aradusanga hariya mu karingi baraza barabunga badufasha bamuzehe kugeza ubwo bagiye bagashika i Bukavu ubundi bakongera kandi bakaja mu Bugande Imana ikabagarura ikabasubiza i Bukavu uhabe ejo bundi Imana ikoreye imirimo ntarinzi kuko yonkorera mbona isaha niyo nkuru araje iwacu hari umunsi wa kabiri mbona arashitse tatekerezaga yuko yoshika Imana imucira inzira zira nzira zo mu Rurambo zigoye arahuruka ni ukuri narishimye
kubona isaha niyo nkuraje namubango vyenda araje nyene tuzofatikanye duhambe ba muzehe nariko nkunda ngo yabanza ngo agume muhira kuko ari we wari muramu wanje mbonye kandi akaba umuherezi nyine natwe turabaherezi ambera nkamukeba wanje kandi ambera nkamuramu wanje ndishima yahagize nkakangaye nk'abantu ariko abasirikari bandi babanza ngo bareke abanza agira nk'icumweru hano banze mubwira ibintu byose ibyo nari mfite ku mutima nta wundi nari kubibwira niwe ibiremereye ibyoroheje byose niwe nari kubibwira turaganira ngo bice ndamuherekeza aragenda ejo bundi ngo mukecuru arangize ikintu nabwiye mbere abaganga nabwiye dogiteri nti ikintu mukora mugende muje kutubwirira abasirikari hari haruguru bahamagare ku cumbi batubwirire isaha niyo nkuru amenye ko nawe mukecuru arangije kandi muhamagare na chef namenye niba barabahamagaye nimba batarahamagaye kabashimiye Imana kuko Imana yatubwiye neza isaha niyo nkuru akaba bayi kuri uyu munsi wa mukecuru nawe akaba ahagaze ahangaha umuherekeza ubundi kandi ni ukuri mukecuru yankoreye imirimo itangaje inejeje andera nk'umubyeyi mukuru kandi naje mba mukuru kandi anyigisha ubwenge ntabwo mukecuru nareba nk'ikintu ibintu abantu bagomba gukoroganaho bye n'abanyirabukwe nagira bucya nkamubwira ngo nambabarire ubundi nkabwira muzehe ndi ni uko mukecuru yavuze muzehe akatubwira nti mugomba kugenda gutya na gutya mukecuru arihangana ndamwihanganira nawe aranyihanganira anderera abana kuva mbaye ukunda ashaje sinzi no kwina umwana kugeza ubu ngubu niwe mbwira ngo mwinire umwana simbizi ariko mukecuru yankoreye iyo mirimo yose hama mpinga kugeza mu gitondo ukagenda mu gitondo ukageza saa 7 kiri mu murima kaza gusanga ajya ngasubira ngakora iyindi mirimo mukecuru afite abana kugeza igihe twageza tuja kumvikana kuri Karongi nageza ngende umunsi w'ikosho n'umunsi w'icumweru mukecuru afite abana mukecuru yankoreye imirimo jewe tobasha kuvuga ngo nyimare kandi naje kubera kuko nyine namubereye umwana mwiza aragenda mu Rwanda bitabibaye uzanibuka ku munsi tumusiga mu gihuru duhungiye hari irundu abana biriwe barira mu gihuru ngo dutayimira ko wawe mu masaha 10 tuja kumutora turamuzana bugindege iramujana ngabe ejo bundi kandi agaruka naniwe ndemerewe nyine nari naniwe ndabante siko mukecuru agarutse na muzehe ndabashobora gute kandi naniwe ndafite uwundi muntu umfasha ariko mbona imirimo y'Imana abantu b'Imana bama bamfasha bamuzehe baranga ngo ntibaja mu wanje ngo baraja mwabo ngo bazoza batamba mu kirambi naje nabante nimureke buzoza mujya amahera mu mutumba cyo hanze ariko umuriro mwoto uyu sizoshobora kwizamaza abiri mukecuru ntoyaje mbona abantu b'Imana inkwi zagaza ziva aba ku munini zikaba hari kuri Gitavi kwa Rusakindi abantu baritanga bankorera iyo mirimo ngo bigezaho haba umukecuru umwe uranyira bukwanyashimwe yankoreye imirimo itangaje ni umukecuru Imana yamuhaye mukazana y'ubwenge kandi ibitekerezo bihanitse akamambwira ngo zazanzana inkwi zaba mukecuru kandi afite umukazana mu nzu kandi n'abari ikimuga atabasha gutoragura dushimiye Imana kuko Imana yadufashije abavyeyi bacu bakaviriya kibago nyuma y'igihugu bakaza kuko batwabashinguye hano Imana nishimye shimiye Imana kuri ukagwaganje wihanganiye uriya mukecuru akihanganira bariya basaza agakora iriya mirimo yose murayizi nanone irabona none natwe twebwe turi abakobwa uruki rwacu twabonye kugira ngo duheze mukampunanye kubera kuko kaka nitwebwe rese ndagushimiye nawe mpaye uyu mwanya kubera kuko nitwe twari dufite amagambo menshi yo gushima kuri kaka kuko nije umunsi cyane kubaruta jewe navuye twavuye imirimba turi batoya tuva iwacu mama n'umupfakazi twaje ba mama ari abapfakazi ariko dushitse kujya imfubyi izimenya ibintu byinshi turasigaye tuvuye imirimba mama yamavuga ngo ntahandi tuja kuko turaje kwa sokuru sebikamira ndacibuka twageze ahantu hamwe ku ruzi bagenda bagarura abandi bantu bose mama yamayanga yamavuga ngo we ngo aratashe ngo ntibamutangire kuri urwo ruzi abantu benshi barasigara kuri urwo ruzi nyiri mutoya bari bampetse ariko sinza nyibagira ngo ndangize turaza tugeze kuri urwo ruzi bagarura abantu bose bari abanyamirimba bose mubona basigara aho hantu mama yamavuga ngo aratashe ngo karaje iwabo turaza
turahuruka tugera kwa sogokuru twashitse twahasanze kaka mama udaguye mubona yashatswe ndi mutoya ariko jewe nageze amwita ngo ni Mayina kuko nije wageze umusanga mu mbere tugasangira kuko nije yasanze aho ngaho kaka araturera mu by'ukuri ndamushimiye kaka araturera sinzibagirwa ibyo yakoze bombi na sokuru badukorera ibintu byinshi ndabona uko nabivuga kaka aradutemera sokuru araturisha bombi na kaka kugiye umugore ari mubi n'umugabo azaba mubi ariko mu by'ukuri kaka aba umuntu mwiza araturera cyane agahingira mama kandi mama ntiyari wenyine bari abapfakazi babiri ba data bombi bari bariho ariko sokuru arabarera arabatunga kugeza n'ubu iyo bari hose tuza tubishima sokuru na kaka murumva ibyo bintu mwari mugiye gutuma ntavuga kubera kuko kaka yarapfuye numva ndababaye cyane ndababara n'ubu ndimo kumva mu karingi hasa n'ahashize kubera kaka mu by'ukuri shimiye Imana kubw'imirimo kaka yaradukoreye afasha ba mama turabibona akabagurira amahuzu n'ibintu twabonye aratwambika aratugaburira ibintu ni byinshi kuza bagezeho zose mu by'ukuri ndabishimira sokuru na kaka sipandi menye nimba yamenye nanjye kuzo sokuru yakoze na kaka sokuru nanjye nzaguha idolari 50 nzosibona n'ukuri nubwo turi muri ibi bihe ariko bazimpa nibamara kuzimpa naje ziguheze kubw'imirimo mwakoze tuzayibagirwa mwaradukorera ngo tugeze gutya kuri nimero turaje kandi tumushimire ndagushimira cyane na kaka nubwo kaka atari baza bashimira uwapfuye ariko nawe ndagushimiye kuko mwatureze neza na kaka nubwo kaka arangije turamushimiye kandi nawe tuzakorera tugira ikibazo ntacyo uzoba turi kumwe mu by'ukuri mu byo wakoze byose ubundi nshimira nyina wa Kibonge na papa mudogo kubwo kwihangana nyina wa Kibonge n'ejo ubizi byinshi ndabizi uzakorera uriya rugo rwacu ni byinshi bombi na sa Kibonge kuko baba babivuga mu by'ukuri ndabashimiye kuko mwihanganiye kaka akaba arangije neza Imana ibareze umugisha kandi muzo mukora neza kuko iyo umuntu akoze neza tibiza byibagirana kuko uyu mwigisha yavuze yigishije sinzi abari bariho imirimo myiza mu by'ukuri niza yivuga yonyine mu by'ukuri ndabashimiye kuko mwadukoreye neza Imana ari tubana na shefu wari yatumye inshuti cyane turi inshuti ariko nta bindi narinzi uburyarya ni bubi nta kindi narinzi turi inshuti na shefu namenye ko mama we yapfuye namavuga ati ngomba kuba kukiriyo rero naririya hakujya kwa Gitambara ariko ntabwo narizi ko ari mishwa wacu twebwe twaba dupfa kubaho gusa kuko nguko ariko rero abantu bose mwumvisha imirimo yiwe natwe tunejejwe nuko bamuvuze neza umuntu wanyu bamuvuze neza muzamwumva ko bimeze neza bamuvuga nabi ukaja kumihakana ukiyo bamuvuga nabi sibaga naho noneho ganumvaga uriya bavuze nabi jewe nemera ko atuvamo wapi ibyo bintu ni bibi koga ibyo bintu babigemeye kumera nk'abanyakajembwe ibyo ni bibi ikindi cyo ngewe shaka biri ni museke bavuze ngo abagore bose baba beza ngo niyo umugabo mazaba mwiza umugore yari mwiza abantu bose abagore ko mwama mwiga kuba beza siko bavuze muri beza mwese abataraba beza nabo bituzi kuba beza ikindi dushima Imana ko umunsi wabaye buke uretse urwenya dushima Imana ko hano twe tuhatuye suko wahora abantu bavuye kurega wogira ngo hameze ntabwo ari ukubanira kuba umuntu umukecuru nyine agiye gushingurwa hariya ari twebwe nyine tuhatuye bikaba byabaye bizima abantu bakagenda bagakora umuhango wo gushingura uriya mukecuru ari amahoro ikarangira hari hakurya bari abavandimwe n'ubwoga baduhindutse nyine ariko gakuriya nabo turi bamwe twese gatwara rimwe hariya bagira imbunda zirasa bari hariya bagama zirasa hariya apana za drone ariko ibyo byose Imana yabirinze abantu rero byose bigiye kurangira amahoro Imana mu ijuru nishimwe buriya gupfusha umuntu mugasubira mukamukorera umuhango ibintu byose bikava inyuma Imana mu ijuru nishimwe buri ibintu byose bizima biza bikora Imana ibindi byose nabyo bafite bigakora Satani nk'aba babyeyi nyine bamafuti kuriya n'aba Satani sibyo ariko
twese turi beza sibyo rero imana yo mu ijuru ikintu nyine ababyeyi kuriya kugira abantu b'ababyeyi bameze kuriya muri kino gihe ni ikintu gikomeye n'umutwaro ukomeye abantu babiri bameze kuriya ni ikintu gikomeye cyane rero muka shefu nawe isiga izomera neza gasukuga izohoraga nawe wararebye twari inshuti gusa na shefu bisanzwe wararebye mwishwa wacu nawe wicyo cyane nanjye nzakugura ihuzu murakoze ni umunsi w'ibyishimo gusa nuko turi muri iyi situation imeze gutya ariko si uko umunsi wa Kesiya wakagombye kugenda wakagombye kuba mwiza cyane kuko ni ibirori imyaka 96 ni umunsi mukuru wiwe umwibuka bwa nyuma turashimye Imana rero kuko tubayeho kuko tumuherekeje kuko Kesiya ashoboye gushingurwa mu itongo ryiwe kuko bavuze ngo niki umwamikazi ngo ni igishongore igishongore cyahambwe mu gikingi cy'ibwami icyo kintu twishimiye Imana ijambo rigira kabiri Kesiya ni umuntu wuguruye yari umuntu wuguruye ntabwo yegeze ko umuntu wugaye oya yari umuntu wuguruye umuntu uvere vuga neza icyo yanze akakigaragaza n'icyo akunze akakigaragaza nta rugambo muri we apana icyo kintu ntiyagikoze turabishima yanahamijwe neza ijambo rinini nakuyemo nuko atigeze ab'intambwe umugore gitazarwanya umugabo akarwanya imirimo y'umugabo ntimusha amagambo n'umwana yavuze ngo imirimo bakoze n'umugabo baruzuzanyaga ntabwo yamubeye intambiko ngo arwanye umugore gitazarwanya imirimo y'umugabo akarwanya kugira neza k'umugabo nicyo kiranga umugore gito ariko mushiki wacu Kesiya ni mushiki wanyu Kesiya yari umuntu mwiza pe yageraga imbabazi yakoreye umuryango neza umuryango mwiza turashimye nukuri iyaba bo yarakiri muto twavugaga ngo azaze tumuhuge muramubona twite yadutumye ariko ubundi turashima Kesiya yabyaye umuryango munini mu basinga abo bantu bose ijana n'imisago n'indi miryango turashimye n'ukuri kuko Kesiya Imana yamuhaye umugisha akabyara abantu benshi cyane rero muzane kunga yacu dushimye Imana kuko Imana yatubashishije natwe tukaba tubashije kuba ku birori by'umubyeyi wacu Imana nishimwe bamuvuze cyane abatubanjirije bagerageje kumuvuga bamuvuze neza usibye ko umuntu ari munini atazavuga ngo ashoboye kuba bamurangiza ariko rero twese nyine turaguma tuvuge ntabwo twarekera aho ngaho nyine twagize umugisha wo kuba hano hari abana biwe bari benshi umuryango wiwe abakobwa ndagira ngo muri uru rugo ni abakobwa 8 mu wiwe ni 4 umudamu wanje niwe muherezi wiwe urumva ko nanje nagiriye umugisha muri abo bantu biwe bose abakobwa ko ari 8 niko mvuga njewe ko bose ari abiwe ni jewe gusa wahabaye nko mu bakobwa rero Imana ishimwe kuko nanje nabonye umwanya wo kuhaba kugira ngo tumuherekeze ejo bundi jewe nabaye hano nije washatse nyine ndi muto nako muri uno muryango nyuma kuko ari jewe ufite umukobwa we mutoya iwacu haza kuba ibibazo twimukira hano turaza turabana iminsi itari mikeya nahamaze imyaka hafi 3 ija ku 4 ariko umubyeyi wacu ukuntu yarateye yari umuntu sinzi umuntu ushatse nko kubivugaho yari umuntu utaragiraga urugamba habe natwa bako yarakubwiraga ngo iki ni kibi mwana uzugira gutya rero yari umuntu uteye ubwoba mu buryo bwo kubana ikindi kandi yakundaga abantu yabashitsi bose yarabakundaga sirito abana ndagira ngo yandereye abana 2 nibo bagira ubuzima bwiza n'ubu ngubu kurusha abandi n'ukuri ko uburyo yageza bagaburira n'uburyo yageza bitaho n'umuntu wakundaga abana birenze kandi ibintu byo kureba wogira ngo yari yaravyigiye nyuma yaho ejo bundi iyo minsi yose nahabaye bukeye jewe nza kubungaje Bukavu ariko muri no minsi ya vuba mu kwezi kwa mbere ndaza
ca hano nari mvuye mu Rurambo ndahagera nje kubaramutsa ndetse nshitse aranyoberwa ariko amaze kunyoberwa tuvuganye nyine baza kumenya turaganira aravuga ngo ashimye Imana ngo kuko ngo jewe narwagaje ngo tugiye kuzabahamba Imana nishimye urumva ko abakuru ibintu byose biza kuba babimenye aravuga ngo yageze agira ikibazo ngo cyo kuvuga ngo rwagaje ngo n'umugore wiwe ngo bazamuhambe bonyine atari kubwo nawe uje ati ndaruhutse nishake mfe none nuko urumva rero ko yishimye natwe turongera turishima kubabona habaye ejo baduhamagara ko umukecuru wacu nyine yarangije twakanzanira inkwi cyangwa kwambwira ngo kimuhira mvuye kwinjira nyikorera inkwi ngo buce kandi nyafura haratugoboka uriya mwana wacu akora iyo mirimo itangaje buri munsi y'akazi rimwe aje ku gasanduka twari tugira agasanduka akikorera ikiba c'inkwi akazi rimwe kose karimwe n'Imana ndabavuga nkazambwira aba bana batoya nyine bacu dufite abakazana akababwira nti ntimuzi imirimo nta wundi umuntu woreba nyafura imirimo ahakora turiya muntu azaja mu ijuru atarushe hano mu isi mwanze mareka ndavuga kuri nyafura ahangirira neza akura uwo mukingi anzanira ivu ngo buce Imana itugirira neza tubona umukazana Imana iduheza umukazana wa mukazana twamaranye umwaka umwe mu nzu ndamuga ngo nagenda asange bamuzehe hariya uyu mwana wanje n'umugabo wiwe barumva bakora inshingano nyine bagomba gukorera ba nyirakuru aratoragura mutekereze nk'inkwi za mukecuru yageze amakomeza kumanywa izuba riva uyu mwana aramwihanganira atoragura izo nkwi mesi no babwira uyu mwana yakoze imirimo itangaje kandi nejeje ndabana azonanirirwa azompeza abantu ganabanje nzobarere yari atarabandurira ni ibi bitavyabaye bituma dusambarara gutya bamwe bajiye abandi bajiye ariko mwirinzi n'umugabo wiwe bumva itegeko tubabwiye baturerera bamuzehe barabadufasha naje kuri ibyo nta kintu mfite no muheza ibintu byagumye gupfa nabi nyine kubera kuko byavuye mu njyamo zabo ariko naje ikintu uzokora nzomuheza igitungwa iwe n'umugabo wiwe kizobafashe kurera uriya mwana wabo bafite kandi manisha abana ubundi kandi shimiye Imana kuko hari ibintu abantu baza bakora bivuye ku mutima muganga n'umugore wiwe bakoze ibintu binejeje bankoreye umukingi ntoshobora gukora bamaturerera bamuzehe mu bintu byose bishoboka ico muzehe yarakunze na mukecuru bakibagejejeho bama babatiza amata inka yateka bagasubira bakongera bakabatiza mesi nomenya nari navuze ngo nzokora imirimo mbaheze nk'ikintu ariko ubu nyine inziraga nyine z'ifaranga zirasa n'izagoranye naje ivyo bintu muganga yankoreye n'umugore wiwe nzogurira umugore wiwe ihuza naho ibindi nazo abantu bose bankoreye mwese ni ukuri Imana yo mu ijuru izabaheze imigisha tugiye gushima ijuru vy'Imana izigenda ikora kano karere katewe ku minsi 8 mu kwezi kwa kabiri ariko Imana igenda iduheza ibihe byiza byo kubona aho duhamba abavyeyi bacu dufite amayinga 3 kandi mwabavyeyi muri aho ngwamugende mukore ubwo mu 8 ziraza drone ziraziritse birani bigerageze mwabanya ari mbode yavuze none uyu muvyeyi umunsi yavuye iri ya bombe n'umufasha wiwe nagiye kubasura kandi nishimira kuko batadusize nk'imfuvyi titworwanira igihugu ngo kibura abavyeyi kiba gisa n'icapfakaye kuko umuvyeyi uzumukura ihano akagweza amateka menshi tutazi niba akoranye n'ababembe muri secteur y'Itongo twete twakoranye ariko kubaho no munsi wa none ba chef de localité bose babidegu n'irundi batabonetse twebwe tugomba kubaserukira titugomba guhaguruka tutavuze kandi ko tuzira kino gihugu tukaba dushimiye intwari zacu zahagaze ku mipaka y'igihugu aho bahagaze ntibahakinguye kuri sepate no kwa Gitambara kandi abanzi yo baje basubira ko ari abanyabyaha tamukirana tuzutsindwa twebwe tukaba twovuga ngo abavyeyi bahagize imbaraga zo kuzana abagabo nukuri dushimye ubutwari mwakoze kubona muvyeyi mwamukwira mu madego mukamuhamba ku isambu yiwe agahambwa aho yatekereje naho yakuriye naho yakoreye iryo jambo tubishimye mu Imana ishimwe ijambo rya kabiri dushobora kuvuga ikibazo dufite mucereka Imana ariko ntimugire ubwoba bwinshi nimugoma kuvuga ngo drone muzora mwikange noneho ndango nibike biri mu rusa muzamuza murunguruki y'abagabo bari habe n'abagabo bakayi inyuma gutanga mu gihugu muzamuza mukambike ni habugwa musubira inyuma ntaho zakuboha
ariko tukaba dushimye kuko umuntu tumuhambye mu cubahiro ciwe kandi natwe tukihagaze hano ahasiga natwe tukaba tumwipfuriza iruko ridashira. Ndavuga bukeya wacu amaze gushima nyine. Muzehe wacu yatangije ndago umushefu nagumye gutekereza imyaka asanga ni 72 ubwo twari tuvuye ingaje nicyo gihe twasanze yimye gutya. Urumva imyaka twaye ejo bundi abiheza umwana wagaje. Abantu bari mu kuvagiriya ngo ba ifura birondafura nibiki. Uhereye none icyo tugiye gusigira nyina bitanga. Abaye umwamikazi mu cimbo cyuwarangije. Urumva imyaka twaye ayituyihaye abaye umwamikazi nicyo tumuhaye niyo ngororano yiwe zijya furaga ngo barwaga nani basezikeye bandi oya Dawudi yatwaye bakuru be bani barakanaga bari umuherezi niwe tuhaye ubwami ukure mu maboko mama ibyo wakoze nifuhe nyoko uko gusigiye uzarirangize neza nawe kuko yarangije Imana ibahumisha. Abantu babashije kuza kudufata mu mugongo kuri uyu munsi wo kubura mukecuru. Tugira ngo tuvuge mukecuru abamuvuze bavuze kandi bagize neza kandi umuntu ntibomumara ku neza zakora. Ariko turabashimiye mwebwe mwese abataye ibyabo mukabona ko ari ngombwa kuza guterana natwe kuri uyu munsi wo kuza kuduhorahoza gutakaza kubura mukecuru. Ari umuntu ngana kuriya munini uremereye muri buriya buryo kuko ngo abashije kubyumva. Mwese muri rusange abakuru n'abatoya turabiyegereje turabashimiye turavuza ngo Imana ibahereze umugisha mwinshi ku mirimo myiza mwabashije gukora. Dukomerejeho nanone gushimira itorero ryadukoreye uyu muhango hamwe n'ijambo ry'Imana bavuye kutuganirira kuko niryo rirema imitima yacu ibitekerezo byacu. Namwe itorero turabashimiye turavuza ngo Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Tutaretse nanone gushimira bene data b'abasirikare iyo bataza kuba abantu tuba turi hano ntibyari gukunda, ariko kuba kwabo hano niyo mpamvu yatumye twabashije kurengeza mukecuru tukaza kumuhamba mu cubahiro mu itongo iwiwe. Rero mwa basirikare mwe abakuru n'abatoya mwese turabashimiye turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha ku mirimo myiza muza mudukorera. Amen. Dushimiye nabanye no muhana babashije gutegura igikorwa kingana gutya abantu bose babashije kuba ahantu. Namwe turabashimiye cyane ngo Imana ibagirire neza. Ubundi dushimiye Nyabitanga bamuvuze cyane. Nyabitanga iyo neza ntitwobona uko tuvuga, ariko kandi ni inshingano zawe, ariko kandi si wewe wenyine uvuka muri uru rugo. Kubera iki ari wewe wenyine wabashe gufata uwo mukingi? Hari impamvu ziri mu mutima, nicyo gituma tuba dukunda kugushimira kuri none hamwe n'umwana wawe ari wo mukazana wawe cyo kimwe na chef Rwaganje uri ku ruhande. Hari umuntu wayivuze neza ngo iyo mwego mutaza kuba beza abagabo ntibaba ari beza. Niko biza bigenda iyo umugore yabaye mubi mu nzu kutugaragaza cyane n'umugabo akaruha nyine akaba muri ubwo buryo. Ariko asandi ko Nyabitanga atatugaragaje shefu akamubera umufasha mwiza bakihanganira abavyeyi kubarera kandi ko muramushimira kuri uyu mukecuru nanone garacafite nanone umukingi munini kandi uremereye. Tukaba twavuga nanone mama ngo ukomeze wihangane kuko wihanganye n'ubundi titwabona ibyo twogoreza biravuze baje kuvuga Rwaganje nyibukije umugabo umwe yigeze kuvuga ngo azogabira umugore w'ibinga nizana inga z'umugabo n'iz'umugore n'iz'umugabo. Nibwo bwa mbere sugiye kumugurira ihuzu ariko kandi wagize neza byo nizerekana kuko wamerewe neza mu mutima natwe tumerewe neza famiye ku mwana wacu Nyabitanga atuvukamwo nicyo gituma yabashe kwihanganira n'abavyeyi. Kuri ubwo rero turagushimiye cyane n'umugabo wawe n'umukazana wawe ngo Imana ikomeze bagirire neza ibahereze umugisha mwihangana muzoduhambira na muzehe. Ubundi dushimye kuko mukecuru atahiriye mu nzu. Izi ntambara murazumva hari benshi tuzi bahiriye mu mazu, ariko ku Imana yaratugiriye neza ikamukura hari intambara zabaye na muzehe bakagenda bagashikara kwa shangazi mu madego. Tako Imana itagize pe. Ubundi tunamushimira
ku gitekerezo cyiza bagize iriya hazamera neza hararyoshe ku ibarabara nyine murabizi namwe abaza bagendayo ariko babonye ko atari ngombwa gusazira nyuma y'igihugu biriya ni mu nzira zibiri bamenye neza kuko banambiye kino gihugu nk'abashefu ba nyiraco babona ko ari ngombwa kugitahamo bakongera kandi bakakibamo bakanagisaziramo asandi ko duhanze umukecuru ku itongo nizere ko iriya mva hazabaho ku isimante rugakomeza rukaba urwibutso tukongera kandi tugashimira ko yemereye muzehe bakava muri kiriya gihugu kitari icyabo akaba yaje guhambwa hano iwacu byerekanye gukunda igihugu byerekanye ko ari nyiri hano turabashimiye cyane byimazeyo bagize neza imana nanone ikomeze bagirire neza ibahereze n'umugisha mwinshi amen ijambo rya nyuma dushimiye imfashanyo nanone ntitwobyibagirwa Muraba bishi da. Muraba bishi. Yagi gukora igitambaro. Niko bimeze. Iyo bagiye kuryama mu kazuba mutambutse gutya muhise amaguru nyamara abahereye iruhande rumwe Anweri natambuka gumuzi wewe gumuyobore gumuri uze nawe repo tonda se n'abari hengetse kugira ngo ritabafata kumva umugere wa hano asenga Imana ashima Imana kuri ibyo byose nanga tumurambitse ari wo kubora ukazazurwa ari wo kutabora amen ni ukuvuga ngo uyu mubiri tuwurambitse aha mu butaka ari wo kuzabora kandi nyine ugiye kubora ariko nyuma yabwo ukazazurwa ari umubiri wo kutabora Imana ifashe niko havuze yavuze ngo uruga ufite isuzuguriro ukazazurwa ufite ubwiza ngo turambitse mu butaka ari umubiri usuzuguwe imibiri yacu irasuzuguwe nubwo tuyambaye gutya irasuzuguwe irapfa none n'ejo irarwara none n'ejo turambitse mu mubiri ari umubiri usuzuguwe ariko ejo uzazurwa ufite ubwiza n'itubahiro muzamwitubahiro amen hano yavuze ku 44 yavuze ngo biba ari umubiri wakavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka tuwushize mu gitaka ari umubiri wakavukire uwo yavukanye ariko ejo uzazurwa ari umubiri w'umwuka
muririmbe akarere kajuni kumusi ibuke rwose ndibura amacane kandi zishimo ntabwo birashira namugabiruka biruma kandi zishimo kandi zishimo ntabwo birashira namugabiruka birumane gumana nanje gumana nanje kukumusukuze wowe burije nami ndagushaka abandi bose bo kubasha tugumane mwami nimbura abandi bose bo kubasha tugumane mwami iminsi yose bagushaka mwami ingosagana iranganya cyane batakutabara